Punta namin, Putuson, STM, Martabe, sa luhod Madaot at Kanong Barbalo, dohod paperintah sa tempat. Naulihan tayo dinoktakas to pilipasat tamo na sa mga pangarupyan tuhami. Di pas-pasod huwag tamatuto sa luhod na hami, lao mamaki, ima nila lao pasari maduan ni Denangon, sa ito na paborhan ko na suwarang-borong. Dala, di bagasan ni, basa tamo tuto, tinggal sa kibarin ito hami. Tinggal sa kisat ito kami, masay balga rohanami, las rohanami tutup, iba tutu sa sonay ga dua asa biluat di na halodor targotana, si kadawlaw do hita tutu na magdoka sa huda na pemarragan marka madudu, tagabihod do yak kaulot kas gano pare, jala berhideo las rohanami, romahami song pasahat to, ima jabar na kotor dahami, las bisong na dapat tu kumperbalok doon pemerintah setempat tadi. Jangan berhenti. Maulud yakka naung tigun di raja nak kami lima songot pasituan atong di alanaw sa tutu dia ada nagpasag kami tulong na namin songon kapogpug toto sihol napas tituy pasatong nabi do yakka pasituan natong di tuhamo raja ni dong asal Indonesia dari raja namin. Pertulu mahulog niya ang mga ulaw sa pasahan ko sandar marhiti ka noon, maridotik yan sa token lapasahan ko sa kapasuan na token sinubuti kami kasi mamuli na dyan sa utan namin doon o barbala sa mga pemerintah sa panipag bali natin natin gabi na amak pati namin gabi o mami tutu lao mahulog-hulog di raja nito sa utan namin sa daulaw sa dahuda amin tutu baik mama naong bartusi atur
kami raja nami di cuma satan na dismarohan mo na. Jangan. Nung martirias kami nung sahuta tu baluan isuhut. Tapos ala onna mabermon namin itudo. To ala onna mabermon namin natudo. Apalagi aka ina akaruman na pangarupin na. Atar lagu maroa asite bang itu tu bermusik. Ina ni pinamasok ko na ta. Dihita nomor rumah sahuta asa dohoro matutu songon hatani situ tua asa baliting men nabagay bitu modal mastok situ dua arimat arit tamatong gabi dihita nomor rumah sahuta ala takas leuli dia ka nama si Paulolo ala ni permusik kami asa usuk boleh kami acara nami asa tinau hek dio paino tu panahatan pendamang matok situ tilas padu buma tu hasahatan okay. Bila saya dulu kita mengurupunnya jadi pemurut ada iya terus ruat pak saya ada sepekarong terus lupa baru saya ada kita masuk kata nuli tiara kota soal
aku ata salah tiap pun yang aku tak maksudnya yang aku tak dapat tahu so lima kami saya lupa wah apa lah jadi so lima Gabi itulah. kamu berhasil dengan kornari suhu puluh asal semua jamu kami seluruh jadi Cocok kita sesuai suhu puluh Dijolo kita dijolo terus waktu itu dihamu rasanya kornari pamurah nami suhu puluh tapu puluh Gabi itulah. besok kami yang do udah mana do pulang muna tipik-tipik ni ulot yang ada di kyo lam tudiak nama itu angka berita gabi lam tudiak nama itu angka berita horas kemudian ni napuru namin nok sa lagu pos itu dulu rumah namin dia musalah siala dang isot dope nalau si rosan muna na kaborang ke dia mo tuwa na pasugit so mga dopola ka rajan mga muna paritan muna di huta isang dia bertuan nung di padalanan muna tentang mahamu di ramodi di pada waka pangabadi di pada waka abad-abad di siang padilangan muna ang dia madudu di pita-pita yang dari praktik yaron dia mo sa luna sukul sorong na waktu sorong ni si dua-dua asa nak sa pusat kami natutu cuma di Sabtu dua di pita ni luta dia pada tikyo di pasar madol ni Lampung Namyo gabi mah mudutu anak masangat jana si buat tua Matutu raja namin. asa doon ko mo sa isong nga kami si dua-dua asa tunga da bicut idolo ni si Kalawang sao mahmulu na anak na bisuk nagugod dyan nabuhi batu julugan Matutu. apon na namutu hana pangatuan-tuhan mo na sudi hana pasok na kupasantan kami sa luna akan namak kaholongin mo na sudi maami akan utang mo na say ujung maktongan ini si ujung mo na dua nang jabara mo na abing nang yang dia muna nang oja nang disimat joja muna sab sorat kumasong ngalun ni si dua-dua asa horbus di kota tu si sabang nawalu parbuduga mangali parmata mar ngalu-ngalu manggagat di badia di huta mar ngalu-ngalu atapasun nang ubasa kami tuang muluk na subulun apu hamuma asahok martongan ijau Matutu raja namin. apu hamuma nauli apu hamuma ringan sawani masak kami hula-hula muna dotolang muna sa libar putih Pinagpasong ibadah na liat ng maloko. Kami siyang kasuhuton, mandok oliate. Diha mo sa luhut na naman holong iroha. Ima ripakihamudo, holong masyatuhat ka. Di parsari matuaw ni Dainamon. Dan naala nilagok ni palilog namin. Manang nilagok ni pagkatayon namin, ang karaja namin. Iba inaroha mo. Lumomi ma, diha mo rajay hula-hula namin, dohot tulang namin. Tulang na burjo. Di hari nauli di bulan na rin ganon, di taong para si roha nonon. Iba tutu di naok sari matua, ina namin siya itong nga di bagason. Iba sa tamuro, ang kahatan nauli, hatan na rin ka. Sikat ni aka boras spiritu hami. So kaninang aka ulos ni dorong rapu, si gajang rapu. Gajang matutu barita horas, gajang barita gabi. Bigyan muna, hula-hula namin, duzulun di pulian niya diyo. Tulang na burjo, dong so kaniyak ka na tulang namin. Di naong di pahampuang kamu kahanaw tanauli hatanaring ka iba na sikap ni tangyang muna to matanamat tua di bata ipinta-pinta muna iba dinalabor hatami mabuan bakin iday na ngon tubuan na pasogit law maluan to tupas sa tokinani asa hipas mahabit ito di pardalanan sok-sok iba keluarga di nabula tu medanon asa apon namin manauli na din kan hatapasuhan takakabay gabi na pinasahan muna jujung mayat tong di jujung namin apung mayat tong diapuan namin tuak mayat tong diabara namin asa hormosi ikutan do hormosi sabang na walu perbutuhan mga lilit permata mga luwalu di bagian do itong banggagat di huta do ibar nga lumalu hata paso hata kami na pinasahan mo na to hamin parkilinga mo na apon namin may martong ani dyan asa harbangan do dalang tuhuta balato ko dalang tujabu
Hata baso hata gabi na pinasa muna. Lumobi pa hurang ito lang kami daw hula-hula namin sa luna. Apon namin may martongan ni Japo. Sa sahap masulo sahap at tigaras tohong may atong irundang ihulan. Tinawag sa rimatuan ay namon. Hata baso hata gabi ang itong ibudian niya riyon. Sahap pa dito sa gabi sa patong mahorasa sa totong madiramo dito. Gusto mo ni matulang na burjuhan ka na tulang kami. Pangapuan siya kami pamuro muna. Jadi anak sipulo pangapuan tulang. Asa tasipuli Nagigulong para musik do, musik na eh. kami dokter kami terlebih harus tumpulun asa madutu mau idahami sudi harus tumpulun di rumahnya kemapituhan jadi kamu asa bedamang ma nau partusik Horas lang pala. Kita sabta mutulia dang tutuk batang kolam berhado alami jumulu manita marete. Maridentas yang ET nomor 520 sadar. Nalau maau nasional bijang disuruh tertulis saya nasional maau. Sa go arsa sa idohon maho sa kusugo malaw. Dihamuna saluna po nang ihasuhuton keluarga besar Taputulun dohot dihela buru dohot pahop pumigay ng natahahulungi ng jumulo sarimadwal alanung nasun ulaw ni Dainangon di 2 tahun nung nasikop ada pertuaon na naing patarot tama pingana paradiana parsato kitni
tuho na pasugi na di si borong-borong. Ijim mahami amanginan perhaladu ni huriat tahak KBP Horas Pardumuan Nauli molotung subuhi pihami dotus si borong-borong marbo habahe mahita teh masih tupahat do akka huria jalanunga kupasahat kami tuhi tanak kiningan marhite masih ke lingkungan surat si buanom muna tu si borong-borong jala hobar tu pangidua muna tutup batang dohot penguburan huriata hakabi pisabungan si borong-borong mana patu pahot isi molo halatiban mana patu pahoni nau kami dui sadado huria di Sadok Portibion anggona tau masyurupan alani dinabor hampir no kamu sian 2 tahun manang na jam 3 tinggal maperdalanan muna marsugut satu tujuan tinggal ulau merdalan ada di hutan saat tunamula musihaman non tu 2 tahun asa tangiang masih kami Huria HKBP Horas Pardumuan Nauli siar ruas dohot parhaladu oman noratang yang nami teh akamangina dinabur hatamuan noman na jam 3 molotu dang rohamian non paborhaton halado kepian nonaka kegiatan pertanian di tongan huriatta dang najais nami amang dang najais nami molotuk sorohamian non halai yang nami diopason ibadalah paborhatok kamu atau marhitisianima dalam nami martanyang tuarupan di dewata paborhatok perdalanan muna huenet kami masih hatan itu hatta pesalme 27 ayat sada tabba ayat 4 di doksongno jauh badu sipar mahanau dak tagamon kurangan nahu ay nakpe mardala nau dirura lingguman ni hamatean dak hari parmaraan ay hodo madunganyahu tukotmu dohot batahim mangapuli ahu imahatan itu hatan napaborhatok kamu tabanyak kata holong nabi nasahan disudiakan amar holong ni roha tarbumuwi sabuhut siraja di hula-hulamu ditumpak Tuhan mayate manggonggom batu hatta mamasu-masuhamu di saluhut sahatu pinopar ni dainang na dua-duaon alani di nalau paborhaton nami anok kamunan sehat mahamu di perdalanan lau borhat sehat di perdalanan lau manuju tunganan sehat nang diulaon sehat nang dinalahu mula musik alani ini sada marohanami huriat HKBP Horas Pardumuan Nauli Resort Hebron paborhatok kamu marhite tangiang tuhat tama nama masu-masu disaluhut nunga diapuhamu hatan nauli hatan nadingga nakisya sudiak kada parholong ni roha sudi may gabi aku matusi majujun muna tu parsabubuang muna di pasu-pasu Tuhan ma adorang somartanya kita doha siap kita kena ruas di huriata APN adok kamu naneng madok sidohonong muna be ngaberes be utang ini nangot tuhamu dohot utang muna ngarong betu nangot yang ngalunas besudi mau lihat tema atau molosong ini ala ditiur nyarion noang dope berengot taman do perdalanan muna di bagasan hai pasom mahamu borhata teh ala tusto tahinami lau paborhatok kamu itu pak Tuhan mah upasata mati nang bibir pro bapak kanyakta martangiang mahita disodohami ali Jehovah di batama nami baru-baru bakeni nami bisi morgan bolu tapea nang majuluani hami borhat matapoton o marhiti pajumi mga dingga merdarat ulaw adat sarimatuani inanamyon keluarga besar Sapugulung
di pertuat na lalahami asil hodeng dan ibasando na manuturi ulaw ni siya na mamuka mulai na budari na sugot sahat tunang marsugot asa toktong maho unamat dongan manuturi asa di bagasan haulion sude marture dengan mardalan di bagasan lomuniroham di bagasan tikyon di nanay paborhaton namin ma bakke ni inanamyon tu si borong-borong ala di si naing pa tahun na pasahaton na tu pada dia ng parasatok kinani Tuhan nami koma na mamasuk-masuk na madongani rombongan keluarga besar tapubulon na naing mabuan pakke ni inanamyon suat turun na tubo na pasogit di si borong-borong sa homa Tuhan na madongani dia kapardalanan siyan na mamuka sa hatuna sipun ulaw ni Muse diari marsugot mardala dohdigan songoni na nga keluarga leo no muhahi pahason dame sadani roha asa uli jalan las roham di pudian niari mamering keluarga songoni ma nang di ruas di Huriam keluarga niya manami amang si Morgan si Manora buru tapubulon sa homa Tuhan na mamasu-masu ngulang ulam na sida Muse rap doha kaya nakon na pinasahaan doho sudi matahe keluarga besar tapubulon nang kutape-yape pasu-pasu diang kaulaw ng inganan na marasingi asa toktong las rohana sida atong sa hadiho manang perdalanan ni keluarga anon borhat sa ato muna pasugit ramutamo donganan mo ati ado nga kana mapakurangi dia kadu sa hahurangan nasoture nasotama dia lupamu diulaw sa darion adat sari matuan ni inanamyo narbamuati maruham asa tamahami majalo asli ruham rampok ko mahami jala luas mahami marahi pason jala margugu laho magrutigol na binasa basa umon ala gor na punangulo namin ato rapok ko mahami Tuhan jalo matang yang Panginoon namin na husok bahog kami di bagasan Jesus Kristus martangyak kami Tuhan asin ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus kolong ni rohani di bata ama doon parsauran nito di parbadia ma mamasu-masu hitaw sa luhod na. Amen. So ni mang acara siyan haming Kuria HKBP HPN mau lihat ya. Bisa ni siyan haming asuh teman kita pupulon sabi na ulos kami mau lihat kurang magano sa luhod na buti mabuhat na mga Oke, putar awas musinya. Dorong aja, dorong.
pun jam 10. Karena ini mereka kita pada datang sorry. Belum ngarong ya ke jojo gopur seorang kait kamen yang dulu bilang barang itu berang mereka. Ada yang baru seorang orang dok itu suhata. Belum dapat tiki. Dah tahu coba ulut tak. Dah ada tiki. Kata poti makanan surat tak kamu ingat. Gabe jauh. Kita nama marangi. Lumoy berperan dia puta. Asal tabarus tahita. Lau pasaton. Cuba udah di huriatta. Ima di ulata di manuhut ni arion. Soalnya mah tapaduan. Sian hami. Mau lihat deh. Soalnya lo tapaduan sian hami. Kasutu bulun. Tuhamuna. Pangula di hurianami. Pasatay ma tikot tuhamuna. Asa tapuka ulota silukudi hami rajanya suto morade. Kami dohoti nangani nahinahan tolong itu haka. Asa tapataru dari mangun tuinganan pagadianan paksa tokinani. Patupahon di Kuria Taman Wain. Siang sekali sabungan si borong-borong pakobasyon pakudi. Di inang natahaholongion. Kobar tu surat. Naros yang kata di Hebron, kita lebih merawa, kinaraho manguriti, akurasyon kadongan, nadong di Kuria Hebron. Karani mariti mahita siya nomor 734. Nasa julma ikon mate, ikon mago si buki. Nasa julma ikon mate, ikon magosibuhi. Na mangulu ikon mate asa tungdinggan muse. Na mangulu ikon mate asa tungdinggan muse. Daging odo gabe bake jala ikodo malake. Daging odo gabe bake jala ikodo malake. Asa sugot bakit itu hasa ngaponay. Asa sugot bakit warni di bataan dohot kuarnya na Tuhan Yesus Kristus dohot kuarni todi perbadia amin aulu hahehe dohot samuduan di Tuhan Yesus na mangurdu gan na porsia dia atin pinakita dan mati bibana rodi sari amin bertanya ali Tuhan di bata amanari Kanilihot ko anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matiyan ala ni Dusan Jala di panguluhuri ba Masalabot ang katigoran dohot na lubuat Asimaw hati Saya cari jala abu di mana Aso nang madili kami ala nang dijuhodongan namin Patugo mahapusyan na Jala pabingit maroka namin makirim iha mulusun Aso nang mga dungi kami so nga naso kumadahon Naso magpakilip saya tayo di marohanan puro si Bangam jala horo ako sa lang na masigat ito horo kami sa hapon di kasusugan ni bokal na amin hindi ko hapa di mo bigyan mo sa namin tulong ako sa kami ko hapa memakulini kita di pasirano pakai buah pakai limo Jadi kami semata surat ibu kami kami baca sisa lomo itu biji saya perjami tadi itu saya soal dan Ronaldo berita lingkaran siapnya khusus jadi minggat dua hari hangat yang dicontoh siap ada
Tagonando balita nalinggan sa mga pusi na nagiging kapitali sa mga tiyanigay na siya ay isiro sa amanginan kung batuhatan na ito na kinulubulitan ko sa mamulus ang matyan na doon na tapityan sa rokap ni kita na mamulo ang matyan na nangyari sangat membuat sama naduma nabuat duma napistar do orang pistar ini kumamu amani mulut komati kita apa sih bentuk kota hidup kita mau kita udah doa mapariaki manang luza habis dulu na pikiran na tikinan dipakai tikinan muna orang paling siya ruhut pardulu itu mati bang nasulut uli bereng siya ruhut pardulu saya umat dunia tapi nanti saya itu menopar tidak bisa salah yung maruhupad dunia kamanya nagudang dosol mamayan susah musa yun muli na ko na magmuli makaarta hasanado mag-orang kagaliya kung partisipasitan di bawah pagkain bisa uli jagar matitigaw ng dami so pakota ni nyak na utus pun Pak Angur kok, setiap dia kemainan. Cuma tadi pinjol masih tadi dia ini banyak si Angur satu ini. Ada kalau mago, aku minyak susi, dan segini banget, karena nggak ada tertutup pula seperti. Ada itu, musim. Itu Salomo lagi bahasa tangon si bayar. Lalu ibana tagonado barita na dinggan di ngulute siya na naususi na boy paangur ko sa tokini bauni ko sa tokini alay ko barita na dinggan siya nguluta moding pehita ngaruso nguluta sa ngori otohotok kasugot sa tonggulo sa to na lugar niya ang marabaho ko dinangon na siya natin hindi na ikaw na mulo mamuluso doon manang marpaku udah doh mata itu dari mana dengan masuk dia pun paling punai kemudian punai dan lain sebagainya lain gosong pakor ni yang utus nakit satu kit contoh yang mau juga nasong anak namora kita dengar tegana bertunai dan biru lompat masai takasbih berlubih aleh wala sampi aleh gubari tanah dengan sian gurunai iman laos lebih tinggal huri-huri atau tosu ang gubari tanah dengan saliling guruna nama satu bahu kuno orang izon terdero berpuisi dia dangah nasu ibu habu Ino pa ni Salomo tagonado barita na dinggali siya ngulito alatong de kumanuso ngulito alay ko barita na dinggal na ngulito kakaruso ito tutusi ngulito ito si parehata ang turang nila ng iwata kesempatan kita ngulito jadi number 2 ko dito si Salomo alay ko mati ko kita ito iba na to ibigay doon ang matay ito siya puasa. Itu harus stok di mulut kita. Mau hidup dunia hari yang macam. Karena ternyata kematian itu mengakibatkan tangis. Ketangis cerita karena makan antara ini menunjukkan yang juga menunjukkan menangis ini itu menunjukkan. Alah kira masuk sanggup kita masih langsung banget.
mungkin do ala pabujona, ala ruhut parenakono, ala ruhut patrongatubun, ala ruhut parahaparanku dan lain sebagainya. Tangis nih, kalian juga anak tangis. Mereka marah tangis. Lumenggat do ari hamatian di zona siap ari hati tubuhan. Itu gitu kita lo tangis saja. Katulakta atau rasta mekel sugi macam pun harorok datu tubuh video. Lagi kita natui tangis, puasa tangis. Lo usaha di seluruh kenapa orang menangis ketika lahir? Ala songgok mahita tubuh tiwi nama milas nabuk kasusahan. Portiwi inganan di penderitaan, portiwi inganan di pertangisan dan jasa. Agar kita bukan di tanori mas dua pertangisan ngabe, anggu hasilnya. Jadi ganuk na tuh hasilnya no tuhura pertangisan no tangis. Allah yang berhak kita siap hasilnya no somon na tuh tak tangis kita lewat tangis. Nanti nanti kau, aku bang, totina mekke mengarapi bana di mana dari semua itu kali itu selalu dibengat tuh hari amat yang disolimi siap hari kita lahir dan menangis kita berangkat seperti biar dengan penuh sukacita Allah Tuhan Kristus Maha siap ini mengapur orang minasa dunia di pasu-pasu Tuhan sama di keluarga di kebaran yang menjauhnya di anak masih lagi atau yang masih dapat diskusi selalu lo hela dijadikan berdoa mulai berdoa jangan lupa ini menyatakan berdoa dan waktunya bertanya nah saya dulu dari satu saya ini lebih aman berarti langsung kena atau korban itu amamu menghidup bus yang terhakta menghentikan yangmu asa diperdulu jika terlalu tertulus son nasa budaya nasa berhati asa terus ibana menguru yang menguru sahari perguna suruh dono nama dono nyala nasa nama nanti terterulah terus dimasak hingga Tuhan hingga Tuhan pasu-pasu tuh hatta mau didalami amin. Muhammad kami ludingkan di bahasa Malita Tuhan Tuhan nami nampi tomo di bagai sahabat meroha rohani pasok inam jumulu saradina nahina holongan meroha nami borkat siapa nukomani keluarga Tuhan doh siapa nukomani Aldo asineroham kepentingan di basam di pasangan todihan seluruhnya lumumi mani keluarga Tuhan secara khusus di Oparan ini diiring-iring koruna sida membuat bakini inananyong sebuat si hadawan tubuh nata sujito asal dison Tuhan sudah turun kami marsahap mau Tuhan marhiti pangarang yomi dia nakona untuk isubi keluarga lalu membuat bakini inananyong dua Tuhan Gilalahami lo tongding dan dimasang nama parokai maniroy partelo di ilong partuaw ni inananyo di luar si Harodani jala di bagasan tikyo patupaw na sida tontong ilaw adat parbuah-buahan tuwakan na buah-buah dohot tuwakan masyarakat na kumagian marong di mana ito untuk memarsang po Tuhan marhitipan ni Royomi dalam kelehilekan untuk tenang ilaw sa kanyong dibuat nanya mata termah itu pintu di perhatian maniroy salah masuk asapin kurek di dalam setelah lepas makanya kami mulai marok kita nanti bangun Tuhan iburu dohotehilan nang agak bahupun ni nananyo asi marohan wakatikin na roh ng panal na pasu-pasu pasikot Tuhan hagabiuni
Dia nakong guru dohot hilangin ano. Masikap mga kaharimau silang gaday bijud ko habis darah. Pasu-pasu hong kahipasun buhon gansang mulut nga sila. Pasu-pasu nang akan na sinakapan ni Rohani. Tulus sa luhig na kopar kasi. So kanima Tuhan ng ating keluarga na tinigil ko ni mga nagbubuti, mga masing-masing, mga buli na sila sa luhat. Sa tokimayan yan, dapat makamilah kung narupong batin ninyo na rin pinangan para diyan ang pagsakyan. Duguan ni Badalanan, lumumi pa kubasyon natin. Asal bahid sangat dihomarip kuna ni ulaw siya tungan ni Kuryang Tuhan. Di pagkaw ni Nanay, kaya nakulapo tayo, isubig ko ang gata. Kung tangi humatumatang yan, ako sa parong kami tumawa ko na tibaga sa Kristus Jesus Tuhan. Amen. Mari makita siya nomor 235. Loasau asalau tu Jesusku tunadau. Bataku asa dilabung naau, asa dilabung naau. Diramoti Tuhan Dewa Tama, lahorwar dohor lahobongok, onaknya saat roni saliling-liling. Amin. Mari kita yang nomor 155. Holong dorohani debataku, holong rohana tong diau. Marhite Yesus anak nai. Adi Yesus dohamatean makaran utangi dosaki dibahini. Kita siya nomor 330. Sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulauni. Sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulauni. Nani ulamu dihajol maun jalan namangi kuto tu surga. Nani ulamu dihajol maun jalan namangi kuto tu surga. Ali di 5 buru hutapea siap tano do parmulan di daging. Mulak mai gabetano. Alai Tuhan di bata nama no paho. Dohon Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa siap terus. Dohon Tuhan di perbagian nama Jumho Tuhan ujon nasura sudah. Lima mangaramoti korbu di makem. Pai maro ari perbudi. Amin. Milih tinggi di tanah. Molohu
Tuhanku. Haleluya, haleluya. Asamaradian nasida siya nakaulog ay nabangi hutu nasida do akan na niula nasida. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijak. Hodo de bata na punahami ro di sudengo luna. Sa lehom mahiras ni roha dihan. Asamarlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahatu tangamu mato dinami dohot daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa lehon todimi manunggunung kami. Asa diramoti kami. Muluh-buluh sami rura nilinggoman ni hamatiani. Asima roham. Sa pamasok pa kami sugot tuhasonangan na sunding gani. Amin rap kita mangiro di tangiang alia manat. Alia manat di betul-betul. Saya juga bagi yang akuan. Saya roh maharajamu. Saya sama roh sadari udong sekali. Sesama dosa nami sorpali nami di dosa di mana dosa kami. Mula kami tubi untuk pengunjunan. Kedua manusia pangako. Ayo orang puna harajau. Doa kaluhun. Roda sagampo salili milikna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bataan. Dohot parsauran itu di perbedaiman. Madongani hamu saluhuna. Amin. Marede hita diturus semua balik. Marede hito 247. Soy masih pariga andona porseai. Yung sahat belakana tuhasonangani. Yung sahat belakana Boras Maria. Jesus mate di sini asa mandiba sude aka godok rohai di bani tu kolong rohaki mira sila di Golgata pasang diriku tusi dapat surga perjalanan aki.
jangan menjadi lumui manggiluna hula-hula nami tidak bersatu berbuatnya sokongnya pengaruhi di hari nazar akan kita bertemu bersama berhasil berduduk bersama berduduk pada meon berduduk mana nang hajarau di hari lumui manang berani Bakot nomor hal pemain dia kata durugian horus mami nama jaro lam tibas mah dihamuna nama ngalian sidopo ti mami raja nami jadi dihamuna